guys, welcome back to Speaker Now. I'm your boy Taylor DJ. So we are back with another album review. So today is Petting Tona Setepin la. Ayibiza ngoTimen. So uTimen ukhiphe i-album ibizwa Ivula Indlela. So i-album le i-gospel gqom. So lo mjida lo wasebenza lamajida ase-Cape Town labo umshayo. Ishaya yona le way i-gospel gqom. So ubuyile eDurban and last year I think kwakukhona ama-rumors ukuthi uke waba involved kwi-car accident. So nje ngeke ngabona la social media amajita aseMonti zama ucontribute la, but I think umjito ubuyile ubheke use-studio and ushaya inamba. So ngifuna ukuthi senze le review because umjito uyayideserve iflow yakhe, like ingoma zakhe angaze izingoma ebhedayina lo mjita lo because iflow yakhe nje iyi-one nje futhi iyona nje engihambisa kakhulu. So Timen ukhiphe i-album inengoma eziwu-10 and engifuna beqaphela abantu abaningi le album ke le yona ezosithatha sibe ku-festive ngoba lezi ngoma ephuma manje uhlala wazi mase kushaya uJune izosithatha throughout the whole, especially ezegqom noma kuthiwa idlala eRadioweni eDurban iyona ngoma ezodlala emaklabhini. So nje ngizoqala ngengoma yami, khona ingoma nje uqale ngizwile la uthi ngiphethe umuntu o-wrong but team yami is-strong le. So yenye ingoma le production yakhona insobho kakhulu, gospel gqomba futhi iyahamba, akekho umuntu ongeze ayithandile ngoma meke yaphuma nje futhi iphumile. So iyona ngoma yokuqala engithemba ngilale i-album ayizothi okay this one ngihamba na, but khona ifeserisho producer wami uTNS. So inoMakoya noTNS ibizwa nge-best of the best. Hayi that one edinge radio ke leyo iyona kumele investe kuyona ke leyo, hayi ayahamba kakhulu leyo futhi meke yafika ku-TV yafika play hit song certified hit song ile straight ke nje angifuni lo nqamba manga. So nje iyona ke ngithemba ngilalela na hayi ngayizwa. But khona enye ekhuluma ngeMonti futhi nakhona eMonti nesigubhu sikaBhebhe lapho ukhuluma umjito uthi DJ Bhebhe I think waseMonti na hayi no hayi banzima kakhulu production lo majida la. So nje angeke abantu beqaphele nalo ngoma le imnandi kakhulu and ngiyambona uTNS nama-promoters aseMonti no-DJ usazwana because baningi amagama ongabona abantu base-Eastern Cape laba abakhona kule album la. So kuma-features nje abantu abafeaturishe kule album baningi, especially o-producer because ikhona i-West Behavior, ikhona i-Chief Masters, khona uTNS, khona noBhebhe. So uyabona ukuthi nje behamba thathwa yonke indawo ukuthi hayi no hayi kuhlaselwe ngempela kule album. Kunabantu abaningi ede ngabalindile because i-album inengoma eziwu-10 bethi nami ngeke uzokuba nengoma eningi, but sikhona ezinye ingoma engizwile, ikhona nje engizwile igibela ine-Chief Masters nayo I know naleyo guys isigubhu sakhona siyasho vele ke kuyaziwa i-Cape Masters makuziwa ngesigubhu bahlezi bezokhahlela vele. Khona futhi enye ingoma engizwile engithandile Ivula Indlela, kuba lo mjito featuring ngamazi yakhona umjito kuthiwa ugcwala ngosiya beno-Emza lapho khona ingoma ethi Ivula Indlela. So Ivula Indlela igama le-album. So I think le iyona ke i-album yenzele phezu kwayo. Yabo makuthunywa lo mjito kuthiwa u-Emza uclean ngama-flow mfethu, umjito nje uyagijimela slow akana pace akana rush but yonke into ayenzayo iyalenda. So enye ingoma le engizwe kakhulu especially iverse ka-Emza bafethu, hayi nawe mase uyeza kodwa ngeke u-Emza bafethu iflow yalo mjito lo clean bafethu. So nayo enye ingoma leyo okumele uqaphele. Khona futhi enye ingoma ekade ngichazile inoMakoya futhi nayo ibizwa ngeNawe ke lo, nawe ke lo futhi igqom because le I think album le as much as inengoma eningi ezi-gospel gqom but sikhona lezi zigqom leli hardcore lezi because obvious khona no-West Behavior yapha. So inawe nayo enye ingoma engizwa ngathi hayi i-hard iyasho na futhi ngiyayizwa ukuthi hayi emaklabhini uzofika yenze kakhulu especially ema-tavern, hayi la kucela khona igqom kuphela ke lapho hayi kuzoliwa kakhulu. Khona ebizwa uFisho Omkhulu naye ebizwa angimazi lo mjito futhi uLuxman naye no uyagijima. Omunye umuntu okhona kule album uDebza naye ngingamazi naye ngeke nabantu abaningi nje abadope lana. So ngesikwazi babala bonke but oLuxman kaqaqe ukuthi abantu abasebenzile kakhulu because bavela engomeni eningi. Then mase kuba khona ingoma ne-DJ wase-Eastern Cape esimthanda kakhulu uDJ 90%, ngeke ngiyishiyeke le inomjida wethu le ingeke ngijole bafethu. Hayi yabona-ke leyo I think ingoma yo-DJ vele o-DJ kahle kahle akubona abantu kumele bejulwe labo because hayi laba abayikho ngempela ayikho serious. So I think leyo ngoma leyo hayi idlalele bona o-DJ bafethu. So nje leyo ngoma le hayi ngisombo kakhulu i-production yakho, ngichaza nje i-message yakhona nje lithi ngeke ngijule bafethu. So I think abantu abaningi izoba catchy kubona leyo. So nje i-EP iyonke inengoma ezi-well produced zonke. So mina I think ngayi-rate around u-8 no-9 ilapho nje. So ya sibongele ukuthi uTimen ukuthi engagcini ukuhlala ekhaya edepressed ukuthi bekade yenzeka le accident akasakwazi maybe
uku-attend ama-gig, nanoma wangena e-studio waproduce i-album, waphuma nabantu waphuma nama-features amakhulu, ukwazi ukuthola ukwazi ukuthola o-Worst Behaviour, wakwazi ukuthola o-T_N_S, yaphuma i-album. So I think nje i-motivation kumajida ukuthi aqhutshwe kuyiwe phambili because lo mjida uke waya e-Cape Town, afike waphusha nakhona, wabuya nako-East London, use-Durban nakhona usaphusha. So yeah, T-Man, I pick up from Speaker Now, we see you. Yeah, so i-review leyo isekhona ku-Twitter @Speaker Now, Facebook Speaker Now, yeah.